tra social media so wo kasa na enso e kam ye say ye Nana Mama Brown wo ka bibia na nkrofo som e de dosopo no twa na dapa e horo no san abonten adentia sister yi obia kasa bi ba say Nana Mama Brown o tin show no so na wo kasa pe na ya yensem bebre Nana Martin show so na wo tufu we mitimi say ye futuo pa wo tu eye nya ye be say sanka obo brana do 40 di anka jai eye begging o beg go to school for don't go school wait ice cream say give me some we me kakra to some no water free school for say na omo ye no na ka obo brana do 40 years di asa beg no anka jai na ne nyina mu no o kasa wie no enkrofo bi si omo bu pen say what de ye evangelist kwesi boatin anansen ne ho ba asem a wo bi be ye na mwa eye na doye e de car pi su tua ne ma school fees no enkrofo se Nana Mama Brown or the evangelist kwesi boatin nansen ono eye boa no san ka se sebe eye evangelist dan na Samuel kran so ye ne spec evangelist dan na Samuel ye kan ma se nka ye nwale na dan na Samuel ye ne spec on pe ahanti enkrofo se Nana Mama Brown o ka asem na ama eye sa papa no enti nkrofo nya sa beg na beg ni mpo so mo beg du ba bi anka ye we de mo atale short na o se ni tima ye fie ko horo ni tima no wo china o se ni shirt batmat ye mpama no o china ne mabag atete ye nto e china na nipa na adoso nti o tu obi afo se aho kire de wo ho na so ye ntutu ya bra boni ye se ne be ya udu sa age ne ko na o koye bedding e ma obi mfa wanim e meye fom wanya obi asopoto no ma yakohwe nipa kora wo sopoto no emra sesia se wo to bo ase nyini na da akwaduro nyini na wo twamu 40 a ensreska minka se me hu ntimi nchiri mi o eno ho ye wo bibi to sa ho chia ba wo ko once but say ene ma obi nidi wo china pa tade ensa ma ade chia upeska faka ade che wo de otuo ya na otiri hunye twense wo de obi bia expenses on us no enipa de nyesa metia ye beche bia mo bibi di ntina me kasa da bi aho kire de eden e wo ho but se wa anya bibi ama ho after 40 enipa be brew ye na hwe ase na sorry na ye na hwe da ko bi de onem be eden wo begina ho enti tesa na no me ye obone a yi na social media bo just mama platform kan ka tu fi an ka be kan say die masoma o asema yentumi nka na Nana Mama Brown aka amaye no wose sa wo 40 a emesere sika udu 40 years a wa brusika sere so asema wo kan esi etase ne benyansafo wonka abone a magina no asi bone ne Ghana sika sere na doso sika sere nti ama agudi aye dene unu obi di agro na ne china na obepe sika ene social media ye wei say ubeko message I need help my daughter's school fees my son's school fees my father is sick my mom is sick just and some ekwoso no enya asem ketwa what you say enti de work no mama nya na no si bone enipa bia what you say na unyare de apa bibi ye o ade friend is Sam who de bibi a wo moka do something for yourself any little bia beso na wapampam bia no erade say wo ma de o ma aduane o ma de echo udwadi ye beto ade amu na o ma nya bia di sikasere na doso sikasere na magudi enya da bia well enye obi asese ma le na ba Ghana na em say Nana Mama bribe on the kakra enti we de em say waka bia ma eye Nana Mama bribe pie nchua makra